Kada je Mihaela počela da se bavi community managementom na društvenim mrežama, mnogi su mislili da je to gubljenje vremena. Međutim, ovo zanimanje sve češće možemo da vidimo u oglasima, a plata može da ide i do 2 prosječne u Srbiji. I stručna sprema nije presudna. Community manager je spona između zajednice koja se okuplja oko stranice klijenta na Facebooku i zahteva i želja samog klijenta. Community manager zapravo dođe neka vrsta brand ambasadora na Facebooku. Osoba koja vodi te stranice ili community manager provodi dosta vremena u komunikaciji sa klijentom i na sastancima uživo i telefonski i preko maila i saznaje i edukuje se, počinje da diše i da se ponaša kao brand. Kada je sadržaj u pitanju, bitno je da bude tematski adekvatan, da se dopada ljudima i da na njega reaguju. Na osnovu povratnih informacija od korisnika dalje se modifikuje strategija. Mihaela će reći da nema radno vreme i mesto, jer gdje god da se nalazi može da radi, pod uslovom naravno da ima pristup internetu. Sad ja ne bi sad tu uplašila ljudi, ti sad visiš 24 sata, ne, to nije naravno tako. Mi imamo neko formalno radno vreme sa kojima i komuniciramo, ali zahvaljujući napretku tehnologije mi imamo i takve alate za monitoring, da mi ne moramo da budemo konstantno za kompjuterom ili laptopom, nego koristimo pametne telefone i aplikacije. Posao upravljanja stranica na društvenim mrežama ne radi samo jedna osoba, već čitav tim ljudi koji se bavi raznim aspektima promovisanja određenog brenda ili klijenta. Jedan menadžer može da vodi stranice 4 do 5 različitih klijenata. Kako biste mogli da aplicirate za ovaj posao, osnovno je da ste digitalno pismeni, a pod tim se podrazumeva minimum da imate otvorene profile na mrežama kao što su Facebook ili LinkedIn, kažu iz internet agencije Homepage. Za community menadžere ne postoji formalno obrazovanje, ali community menadžer nije sin od one iz računovodstva što ima iPhone pa će on tamo nešto da nam pušta na Facebooku, nego to je jedno veoma ozbiljno zanimanje i mi smo bukvalno ljude zapošljavali, krenuli da ih obučavamo od nule i sad smo došli do situaciju da ti ljudi koje smo mi obučili kreću da obučavaju i ostali ljude i uče ih tajnim community management. Svedoci smo da velike korporacije sve više ne žele klasična saopštenja da šalju kao PR objave, već pre svega kanalima na društvenim medijima, napominje Aleksandar Radukin i dodaje da je to jedan od pokazatelja da se kompletan marketing seli na društvene mreže. Procenjuje se da će se u Srbiji u narednom periodu budžet koji se odvaja za digitalni marketing udvostručiti i da će se sa mršavih 3% doći između 6 i 9%. Hrvatska je već oko 8%, Češka iznad 20%, dok se u Londonu u Engleskoj procenjuje da budžet za digitalni marketing prevazilazi 40% ukupnog budžeta. U upravljanju stranice na društvenoj mreži možete biti uspešniji uz 3 koraka koje koriste profesionalci. A to je kreiranje ili postavljanje adekvatnog sadržaja, monitoring ili praćenje sadržaja i brisanje malicioznih i drugih neželjenih poruka. I animiranje fanova, što znači još postova. Tajni sastojak je da ljude, kako oni to vole da zovu, pozovete na akciju, odnosno da im sugerišete da urade nešto, pogledaju, odslušaju.